Reka nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe bakunzi ba Radefase TV, nizere ko mumeze neza cyane. Rero aho muherereye ari hose ndabashuje kandi mbahaye ikaze muri amakuru mu gitondo azindutse. Ni breaking news z'amakuru agezwe mu rusange, tugiye kubabwira uko byifashe hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ku mutekano, diplomasi ndetse na politike. Tugiye kubabwira nyine uko amakuru ahagaze mu rusange. Nk'ibisanzwe rero murabizi neza cyane ko dukunda kwibanda by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye, Sud Kivu na Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje kugenda nyine habera urugamba rukomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta. Ku munsi w'ejo twamenye amakuru yuko nyakubahwa Afande Sultan Makenga yari yageze hano mu mujyi wa Goma, ariko hari hapanzwe operation karundura yo kumuhitana mu ijoro ryatambutse ndetse no guhereje ku mugoroba ubwo hapangwaga operation zo kuba bamuhitana. Ndaje mbabwira uko byifashe, ese byagenze bite kugira ngo abazarendo bapange barinde ubwo bashaka gushyira umugambi mubisha mu bikorwa nkuko bari babyiyemeze. So byose mugiye kugenda mubyumva, hanyuma tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane aho bita Karembe. Nanone uyu munsi harongeye haramukiyemo imirwano ikomeye cyane muri iki gitondo cyo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Hakaba rero hongeye kugaragaramo imirwano ndetse naho bita Karongi. Hose tuhagaruke tujya aho bita za Kiseguro naho tubabwire uko byifashe, ariko sawa gusa imirwano yiriwe cyangwa se yanaraye. Ubu tuvugana rero harandi mirwano iramutse aho bita mu birubiru, naho ndababwira uko byifashe, ariko sizo axe gusa turi bugarukeho kuko turaza kugaruka no mu ma axe menshi cyane kandi agiye atandukanye. So ndagira ngo rero nkusabe ureba aho hasi handitse subscribe ukande kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro tuzajya tugenda atukugezaho umunsi ku munsi. Je nitwa Pacifique, iyi ni Radefase TV, ni byishimo kubana namwe muri aya makuru agezweho mu rusange. Ndagira ngo mbabwire ko operation zikomeye cyane zikomeje gukorwa n'igisirikare cya leta ya FARDC ya Kinshasa, FARDC ndetse na Wazalendo bafatanyije na FDLR bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Rero bakaba bakomeje kugenda bagaba ibitero bikomeye cyane cyangwa se ibitero by'umusubirizo kuri bano barwanyi ba M23 by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye bigize hano Uvira. So byose rero wabimenye neza cyane gatanu kuri agenzi kako ugiye kugenda ubyumva. Amakuru ari kungeraho ngiye kuyababwira neza cyane gatanu kuri agenzi kako, mbabwire uko M23 itunguje FARDC ibitero muri iri joro. Akaba ariyo mpamvu nanjye mpise nzinduka nkavuga ati reka mpite mbabwira uko byifashe operation zibaye none ahangaha, breaking news mu gihe ntandi mwari mwayumva. Mbabwire ko M23 tayari mu mujyi wa Uvira indani rwagati barayemo. Mu mujyi wa Uvira indani rwagati barayemo, baraye bakora ama operation, baraye barwana na FARDC, bararana na FDNB n'abasirikare ngo mbarwa ba M23 binjiye mu mujyi Uvira rwagati, barara bakora ama operation. Abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bose batangira guhunga, ivumbi rirabatumukana, barakubitwa izakabwana, ibintu biba bibi cyane, babura uko babigenza. Umva ngo amasasu yavugaga ngo kagira ngo ni inkuru iri kubakubita cyangwa ukagira ni ikintu kidasanzwe bari kumva, ariko bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru cyane. Buriya ngo byatangiye babona umwe yigusha, ngo hinjemo abanyadushoka cyangwa se special force cyangwa se abakomando ba M23 bake cyane, babandi bajyaho rukomeye kandi bakora ama operation yabo ari silencieux cyangwa se ari bucece. Ahangaha rero bano basirikare ba M23 bakaba binjiye hano muri Uvira bagatangira kurasa kuri FARDC, ariko mwibanga bari bafite zino ntwaro ziro za silencieux, zino zirasa ariko ntizivuge, ukajya kubona ukabona umusirikare araguye. Ibiro nibyo byabaye ku basirikare b'u Burundi, aho biri kuvuga ko operation zaraye hara mu by'Uvira zishobora kuba zinaguyemo umukoloneli ukomeye cyane wa FDNB ndetse n'uw'abazarendo nawe ngo utari woroheje habe na gatoya. Ibi bitero biravugwa ko ngo byabaye mu bugambanyi bukomeye cyane, ngo kuko M23 yagambanye na bamwe mu bayobozi b'amahoteli ngo akorera hano mu mujyi Uvira rwagati, ngaho bagambanye ngo abasirikare mu M23 ngo bakagenda bakiciramo abasirikare bageze kuri 3 n'ubundi bakekwagaho kuba aribo bakomeje kugenda nyine bapanga ama operation kuhitana M23. Ibitero karundura usanga biba byagabwe kuri M23 tugasanga bihitanye abasirikare babo, ngo hanyuma rero ngo ibi byabaye nko kwihorera kuri umutwe w'inyeshyamba wa M23 ngo ubwo wajyaga kwihorera neza ku gisirikare kirwana ku ruhande rwa leta FARDC ndetse na Wazalendo. Rero bakaba barwaniraga hehe
barwaniraga muri zino axe n'ubundi za Uvira mu mujyi indani rwagati utagira ngo ni ibintu byoroshye. Hanyuma amabuye y'agaciro yasahuwe akaza gufatwa nanone n'abarwanyi ba M23 bivugwa ko ari igisirikare cy'u Burundi cyatangiye ubusahuzi guhera ubwo binjiraga hano mu mujyi Uvira rwagati, ndetse bari hano mu Maho Plateau ndetse n'amamwaye Plateau ya Mwenga ndetse na Fizi ndetse na Walungu. Ahangaha rero bakaba barakoze ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro bakagenda bayigwizaho, bakajya rero bayambutsa bakacyura iwabo bakayagurisha mu bihugu byo hanze, andi bakayatunganya nabo bakagira ibyo bayamaza. Hanyuma amakuru ari kongera ari kumbwira ko amakamyo ageze kuri 2 yararimo intwaro za FDN zari zizamutse zerekeje ahitwa Kaziba, aho rero zari zigiye kwerekeza ari murenge ngo zijye gutanga raforo ku basirikare b'u Burundi babarizwa muri zira axe. Amakuru angeze ambwiye yuko nyuma yuko M23 bakomaguriye muri Uvira n'abari bazamutse ngo bagize ubwoba, bageze muri Kaziba nanone bahura n'undi murongo w'abasirikare ba M23 nanone baracakirana, ngo ni mu kanya gatoya ku saa 11 gutyo zishyira hafi ku saa 10 zishyira hafi saa 11 nibwo ibyo byose byari biri kuba. Akaba ariyo mpamvu mona nanjye muri amasaha mise mvuga tereka mbagezeho uko byifashe. Amakuru angeze arambwira ko abasirikare b'u Burundi bageze ku 8 bari bazamukanye n'izo modoka 2 bose bafashwe rwa mikono, ndetse imodoka zabo zifatwa n'abantu barwanyi bayi mu 23. Iyo ni breaking news y'amakuru yihutirwa nyaboneka. Hanyuma ahantu hitwa Murongwe ni nubwo nababwiraga ku munsi w'ejo ko naho hari kuberamo urugamba rukomeye cyane, n'ubu ngubu ruri kuberamo kuko Murongwe ndetse no mu gace kitwa hano muri neza hano muri secteur n'umundi ya Bavila niho hari kumvikanamo amasasu akomeye cyane, aho bano barwanyi bayi mu 23 nanone bari gucakirana na bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. So hagati aho ngaho rero nkakubwira ko ibintu bitoroshye nyamara bikomeje kugenda bifata indi sura, kuko bano barwanyi ba M23 bakomeje kugenda bisasira coalition ku rwego rwo hejuru cyane. Andi makuru akomeye ahambaye ari kugenda angeraho y'ibitero bikomeye cyane nuko M23 uyu munsi nanone kuri itariki ya 6 hepfo uri mu manuka werekeza neza indani rwagati hano muri Ruvungi ndetse na Katogota. Amakuru ari kongeraho y'ibitero bikomeye byabayeho n'ubundi uyu munsi byagabwe kuri bano barwanyi be mu 23 ni mu kanya gatoya gatambutse amasasu yarari kuvuga. Nge ninjiye mu makuru amasasu ari kuvuga, ariko ngiye kuyasoza asa nkaho atari kugira gute atakiri kuvuga, kubera ko urabona ni ibitero shuma biri kugenda bikamara nk'iminota 10 ukajya kumva nanone tena bimaze indi nka 15 gutyo nuko bihagaze. Gusa nubwo bimeze uko amakuru ngiye ndi kugenda nanone nkurura ku rundi ruhande cyase mu bundi buryo nkurikije n'ibihari n'ukuntu byifashe nuko bimeze, biravuga ko kandi bano barwanyi mu 23 nyuma yuko bahanganye n'iyi coalition irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa baguhora n'ibyago bikomeye cyane, kuko ubu ngubu nanone amakuru angezeho arambwira yuko bano barwanyi ba 23 bakoza agashya bagatungura coalition ku rwego rwo hejuru cyane. Iyi coalition ikubiswe ishuro n'abari barwanyi bayi mu 23 ibintu bikababera bibi cyane, kuko ibitero byari bigabwe ahantu hano hafi no muri Uvira n'ubundi aho bari babigabye kuri 23 nkahita mvuga yuko rero ibintu byari bibakozeho ku rwego rwo hejuru cyane, bitewe n'iki, bitewe n'ukuntu nyine bifashe bakajya kwataka mu 23 kandi ubona yuko nyine ntago byari byoroshye kugaba ibitero kuri M23, kandi ubona yuko hari ibintu bikigize gute bikigoranye. Yandi bakuru kandi nanone ifite akomeye cyane y'ibitero nabyo bihambaye biba byagiye by'ibitero biba byagiye bigabwa kuri 23 n'uyu munsi nanone hari ibitero biri kuvugwa yuko bigabwe kuri M23 ahantu bita neza uzamutse urimo werekeza muri zino axe za Uvira uza za Nyangezi gutyo. Biravugwa ko mu 23 bayigabyeho igitero, ariko ikahita cyitwaramo neza cyane ikabibashije guhashya coalition irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, aho kuri ubu ngubu amakuru ari kongeraho neza avuga yuko bino bitero byari bigabwe kuri 23 byari biraritwe neza kwigarurira n'ubundi zimwe muri axe ziyobowe n'umutwe wa 23 by'umwihariko nk'agace bita Katogota
ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye n'undi tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twari tugabwe byari ibitero byari bigabwe kuri M23. So hagati aho ngira ngo birumvikana neza cyane ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura cyangwa se bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa icyo nababwira cyo nkanakibizeza nuko bano barwanyi ba 23 ngo bari maso cyane, ngo nta kintu cyabahungabanya. So byo byose rero ngira ngo muri kubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu biba bitagize gute, biba bitoroshye habe n'akana gatoya. So hanyuma rero andi makuru akomeye cyane nanone mbafitiye ajyanye n'urugamba n'ubundi ruri kugenda ruba, ndagira ngo twihute cyane tugere hano mu bice by'umurenge naho mbabwire ko jenoside ikomeje gutegurwa ku bwishi, kuko n'ubu tuvugana abantu barwanyi batwirwaneho baramukiye mu mirwano ikomeye cyane, aho bari guhangana n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse na FRDC n'igisirikare n'ubundi cy'intera hamwe FDLR. Bano rero bakaba bari kugenda bahangana na bano barwanyi batwirwaneho ku rwego rwo hejuru cyane. Ubona yuko ibintu bimeze nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hatagize ikibango bitabarwe mu maguru mashyashya. Bano barwanyi batwirwaneho baza gukora amabara, baza gukora gukosa. Navuga ko ari bano barwanyi batwirwaneho, cyangwa navuga ko ari coalition ibuze gukora amabara ikivugana abaturage benshi. Gusa amahirwe ahari namwe nuko M23 iri hafi aho ngaho, kandi bivugwa yuko yamaze kugira gute kubibona neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo bisobanuye yuko ibi bitero biri kujya biraba byose M23 iri kujya birebesha iki, iri kubirebesha amaso neza cyane uko byagenda uko ariko kose bagomba kugira gute kureba uko babigenza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru nanone akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'uru rugamba ruba ruri kugenda ruba, aho uno mutwe wa 23 nanone navuga yuko nubwo bawutunguje ibitero ariko ukaba ubyitwayemo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Coalition yari igerageje kugaba ibitero kuri M23, tuvugana amakuru hari nuko rero ibi bitero mu 23 byitwayemo neza cyane, bikaba ntacyo bihungabanyije ku mutekano w'abaturage ndetse n'abasivile nyine babarizwa muri zira axe. So ubwo rero agataho ndagira ngo birumvikane neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu biba byakomeje kugenda bifata indi ntera, ariko n'ubundi uyu mutwe wa AFC M23 nyine ukagerageza kugira gute kureba uko ubigorofanya, hanyuma bikagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma andi makuru nanone akomeye cyane ajyanye n'urugamba n'ubundi ndi kugenda mbabwira, by'umwihariko rukomeje kugenda rubera hano muri zino axes za Uvira ndetse no mu zindi axes zigiye zitandukanye, aho rero bano barwanyi ba 23 nabo bamaze imisi bagabwaho ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga n'ubundi bigenda bibagabwa mu bice bigiye bitandukanye. N'uyu munsi nanone uyu munsi bagerageje nanone kwitwara neza cyane, aho babashije guhagarika n'ubundi bitero bya coalition byari bibagabweho. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bano barwanyi ba 23 bakaba bakomeje kugenda bitwara neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. So andi makuru nanone akomeye nanone yo mu buryo bukomeye cyane y'ibitero bihambaye, ibitero bya karahabutaka byagabwe kuri bano barwanyi ba 23, bivugwa yuko M23 iri kugenda yitwara neza cyane. Gusa kuri ishuro ikaba iri kugenda ihangana na coalition mu buryo butoroshye abe na gatoya, bakaba rero babashije gukubita ku rwego rwo hejuru cyane. Ubu tuvugana nkakubwira yuko bimwe mu bice bigiye bitandukanye n'umundi byamaze kwigarurirwa na bano barwanyi ba 23. So hagati aho ngaho ndagira ngo murumva ko byamaze kugira gute kugenda bifata indi ntera. Si ibice gusa byawo muri Sud Kivu, kuko no muri Kivu ya ruguru naho hari kuberamo imirwano, kandi hari n'uduce twishi turi kugenda twigarurira. Uduce nimbabwiye mu 23 tuyigaruriye ni uduce tubarizwa hano ahangaha uzamutse n'ubundi hano neza muri Bukavu, ukarenga Bukavu ukagenda ukikubita za Kavumu. Ahangaha rero niho hakomeje kugenda naho habiramo urugamba rukomeye cyane, aho bano barwanyi ba 23 bakomeje kugenda bahashya coalition barwana ku rwego rwo hejuru cyane. Gusa sinzi ngo biraza kuba bigenda bite, ese wazarendo ziraza kongera kwisubiza kino kibuga cy'indege cya Kavumu cyangwa se M23 iraza kukisubiza. Operation yo guhitana bwana Sultan Makenga cyangwa se afande mukuru wa M23, nyakubahwa Sultan Makenga niko bavuga. Uyu nguyu rero akaba rero yari yaje mu mujyi wa Goma ku mugoroba ku munsi w'ejo, ubwo yazaga agakoresha inama abayobozi. Wazarendo bahise barita mu gutwi ndetse na FDLR barita mu gutwi, bamenya neza yuko no musirikare ari hari, baravuga ati nta kabuza tugomba gukora operation zose zishoboka tukabanza tukamuhitana,
hanyuma ku kumuhitana rero cyangwa se ku bapanze kumuhitana niko ibintu bibakozeho birangiye bakubiswe nabi, bakubitwa n'umutwe wa 23 ku rwego rwo hejuru cyane. Ababigerageje bahita banafatwa rwa mikono bose nta numwe uvuyemo. So ngira ngo rero birumvikana ko ibintu byakomeje kugenda bifata indi sura cyangwa se indi ntera, ariko n'ubundi biragoranye cyane gukorera operation imbere y'amaso y'intare za Sarambwe. Hanyuma tugaruke gatoya ahitwa za Mubirubiru ndetse naho bita za Karembe n'andi hagiye hatandukanye. Tubabwire yuko haramukiyemo imirwano kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo mu rukerera kabisa, hararimo kumvikanamo amasasu ku buryo bukomeye cyane, aho abantu barwanyi ba 23 bagiye batunguzwa n'ibitero bigiye bitandukanye babigabwaho na Coalition Rwanda ku ruhande rwa Leta Kinshasa. M23 kandi nyuma y'uko Sultan Makenga ejo yarimo abahereza amabwiriza ababwira yuko hari uduce twishi bagomba kubanza kwigarurira. Ibi ngibi rero ntabwo byigeze bigira gute bihinduka ibindi muri za Rucuro n'ubundi aho bita za Gihondo. Hano ni muri gupoma ya Gihondo haramukiyemo imirwano hafi naho bita za Gatsiro. Ahangaha rero niho hakomeje kugenda hagira gute humvikanamo imirwano ikomeye cyane. Hanyuma kandi aho bita Gahunga ndetse naho bita Mubirubiru hose humvikanyemo amasasu uyu munsi, aho rero tuvugana mu bice bya za Karembe naho ibintu bitameze neza. Abantu barwanyi ba M23 bari kugenda bakora akazi gakomeye cyane kubijyanye no kuba bahashya nyine iyi coalition barwanya. So ngira ngo rero birumvikana, icyo nabasabaga ni ikintu kimwe gusa, no gukanda kuri subscribe hanyuma mugasharinga ibiganiro byacu. Genditwa Pacifique, ini Radio Face TV, dusure mandi makuru. Bye bye.